Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengatasi penyakit demam dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mereka mengatasi penyakit demam dengan membaca Bismillahil-Kabir, Na'udzubillahil-Azim, min syarri irqin na'ari wa min syarri harrin nar. Bismillahil-Kabir, Na'udzubillahil-Azim, min syarri irqin na'ari wa min syarri harrin nar. Bismillahil-Kabir, Na'udzubillahil-Azim, min syarri irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin.